Nanone reka nkwifurize kugubwa neza nguha ikaze hano kuri The Sport Move. Birumvikana na makuru y'imikino nk'ibisanzwe. Ikipe ya APR FC ibashe kugera ku mukino wa kimwe cya kabiri muri Sekafa Kagame Cup nyuma kunganya n'ikipe ya KMC. Ni ikipe bakinaga umukino wa gatatu wo mu itsinda B, byahise bituma ayo makipe yombi ahita azamukana. Nibyo ngiye kuza tukaganiraho neza gatanu kuri gatanu, turakomoza ku cyatumye abakinyi b'ikipe ya APR FC batagaragara muri mukino ndetse n'icyitezwe muri kimwe cya kabiri. Turebera hamwe n'igishoboka kuba ikipe ya PFC kugira ngo ibe yagira ku mukino wa nyuma wa Sekafa ndetse ibe yanakwegukana igikombe. Turakomeza kandi ku kijyanye n'ubwitabire ndetse tuze gukomoza ku bakinyi batari bahari batakinye uyu mukino, ndetse tuze kurebera hamwe ndetse naho ikipe ya APR FC yasufuraga muri uyu mukino cyangwa se aho bitagenze neza, kuko navuga ko ntabwo wari umukino wari mwiza 100% bitewe n'abakinyi bamwe na bamwe bagaragaje urwego ruri hasi. Nibyo ngiye kuza tukabiganaho neza gatanu kuri gatanu. Gusa manzure neza niba waramaze gukora subscribe hano kuri The Sport Move, urebe neza niba warayikoze, nawe niba utarayikora uhita uyikora nona kugira ngo buri kiganiro cyose tukimara gukora kijye kita kikugeraho neza gatanu kuri gatanu. Wari umukino ukomeye kuko wari umukino wahuzaga ikipe ya APR FC yari yoboye itsinda ndetse uyihuza n'ikipe ya KMC yari ya kabiri mu itsinda banganya amanota. Ikinyuranyo cyari kirimo cyari ikinyuranyo cy'ibitego bazigamye, kuko ikipe ya APR FC yari zigamye ibitego bibiri mu gihe ikipe ya APR FC yari zigamye ibitego bine, mu gihe ikipe ya KMC yari zigamye ibitego bigera kuri bibiri. Wari umukino wasabaga ikipe ya APR FC kuba yatsinda cyangwa se ikanganya cyangwa se icyo twakwita nka double chance, mu gihe ikipe ya KMC yo yasabwaga kunganya cyangwa se nayo igatsinda bitewe na resultat zari zavuye mu yandi matsinda, ari nabyo bibaye kugira ngo imwe ibe yazamuka ari best losers ku ruhande rw'ikipe ya KMC. N'umukino mbere yuko utangira habanje kuba hasohoka amakuru atari meza ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, kuko abakinyi barimo nka Djibril Ouattara utagaragaye kuri uyu mukino, nabwo ntabwo hari hamanje kuba hasohoka amakuru avuga yuko atari buze kuba yagaragara kuri uyu mukino, ndetse na Dauda Yusuf wamaje kuba yageza amakarita agera kuri 2 muri imikino ya Sekafa Kagame Cup, ndetse nawe ntabwo yari yemerewe kuba yakina umukino wa gatatu wikurikiranya. Niko byagenze rero, abo ngabo ntabwo baje kubanza mu kibuga cyangwa se ntabwo baje kugaragara kuri liste ya 11 babanje mu kibuga, ahubwo icyo umutoza yakoze mu mwanya wa Dauda Yusuf usanzwe akina nka nimero 6 yaje kongeramo Lamine Ba muri mediane kugira ngo aze kuba yazibya icyuho, mu gihe ahandi yaje kuba ahengeka Ruboneka Jean Bosco mu mwanya wa Djibril Ouattara. Gusa ni ikipe ya APR FC yatangiye ishaka igitego mu buryo busatira cyane, kuko baje kubona kufra ikaza guterwa neza na Bugingo Hakim, akaza kwitereka neza mu badefenseri uwo bita Nigena Clement, akaza gutera free kick, yaje gutera bicycle kick ya danger, igitego cya mbere ku ruhande rw'ikipe ya APR FC kiba kiranyuye. Gusa hari nta minota myinshi iciyemo baje guhita bakishyurwa. Gusa ni Nigena Clement warangije match ahita ava mu kibuga, byagaragaye yuko yari yagize ikibazo cy'imvune, bahita binjizamo Arion Swane. Ubwo birumvikana ko uwo bita Ngabonziza Pacifique yahise ajya gukina kuri kabiri, yahise ajya gufasha hagati, yahise agaruka hagati mu kibuga, ndetse na Arion Swane nawe aza yiyongera. Ubwo muri defense ikipe ya APR FC iza kuba ifunga igice cya mbere ari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri nta mpinduka ndende yakoze usibye Arion Swane waje kwinjiramo kugeza ku munota wa 84 ubwo yinjiragamo uyu mupeti bazamuye bakuye mu ntare witwa Eric, ndetse hinjiramo bakuramo William Togwi, hinjiramo Eric, ndetse baza kugenda bakora izindi mpinduka. Ni impinduka 3 gusa umutoza yakoze. Ubona ko ni ikipe ya APR FC yari gukina umukino urimo imibare, kuko ni umukino wabonaga nta bisubizo byinshi umutoza yari afite kuri bench, kuko abakinyi navuga ko babanzamo n'ubundi nibo yari yabanjemo. Urebye ko usibye nka Mamadou Lamine Ba wari wagize cyangwa se wari wananiwe cyane, abenshi twavugaga yuko yakagombye kuba yamukuyemo akazanamo nka Nibiz Ramadan waza agafasha cyangwa se akaba yakongera imbaraga mu kintu kijyanye no hagati mu kibuga. Gusa ni ikipe ya APR FC wabonye ko
ku mukino w'uyu munsi wabonaga ko ntabwo yari iri hasi ibyo byonyine nko ku mukinnyi William Togwi. Ni William Togwi utari uri muri forume yo hejuru cyane kuko yafataga baro agahita agwa hasi. Ni William Togwi utakoze byinshi muri uyu mukino n'uburyo bwinshi, nta n'uburyo bwinshi yabonye kuko yari ari hasi cyane, baro zose yafataga wabonaga ko bahitaga bazimukura. Mu gihe ku rundi ruhande uwo bita Hakim Kiwanuka yagize match itari mbi cyane, ariko nubwo yaje kuba yakorerwa ikosa hagati mu kibuga ubwo yageraga mu rubuga rw'amahina, umuzamu agasohoka akaraha amaguru, ariko abasifuzi ntibagire icyo batangaza cyangwa se ntibagire ikosa na gato basifura. Ugiye kureba nubona ko ni ikipe ya APRFC nanone itishimiye cyane ikintu kijyanye n'imisifurire, kuko abasifuzi hari nk'ama offside batemeranyagaho, ugasanga n'abasifuzi hagati ubwabo uwo hagati mu kibuga asifuye ibintu, uwo ku ruhande aramuvuguruje. Ubona ko no mu kintu kijyanye n'imisifurire nta kintu cyari kirimo. Gusa icyiza gihari ni uko kuri ubu ngubu ikipe ya APRFC igiye gukomeza kwitegura imikino ya Sekafa Kagame Cup muri kimwe cya kabiri. Biri likely yuko ishobora kuzahura n'ikipe ya Al Ahly yo muri Sudani. Murabyibuka n'umwaka ushize bahuriye muri kimwe cya kane, ikipe ya APRFC iza kuyikuramo ndetse iza no kugera ku mukino wa nyuma. Gusa ahangaho bizaba bikomeye ko abenshi wenda bavuga yuko ikipe ya Al Ahly yatanze abakinnyi benshi muri ikipe y'igihugu ya Sudani, bihereza amahirwe y'uko ikipe ya APRFC yo ishobora kuzaba bamwe mu bakinnyi haba Dauda Yusuf wagize ikibazo cy'amakarita ashobora kuzaba yagarutse, ndetse na Sheikh Jibril Watara ufite ikibazo cy'indwara ashobora kuba yara recoveryinze neza akaba yagaragara kuri mukino. Gusa ubona ko ni ikipe ya APRFC nanone idafite ibisubizo cyane bitewe n'abakinnyi bari mu makipe y'ibihugu, haba batanu bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, haba babiri bari muri Uganda Cranes mu ikipe y'igihugu ya Uganda, ndetse n'umunyamurutania Mamadou Sy. Ubona ko ikipe ya APRFC iramutse igeze ku mukino wa nyuma nta kabuza abo bakinnyi bashobora kuzaba baragarutse, ndetse byaba byiza bakaba barayisanze hariya mu gihugu cya Tanzania bakazajya kwifasha muri iyi mikino ibiri isigaye. Gusa icyiza nanone gihari, ikipe ya APRFC iramutse ikuyemo ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani, ikipe ya APRFC ikagera ku mukino wa nyuma, navuga ko nta kintu cyaba kibura cyangwa se igikombe cyo ishobora kuba yakizana. Gusa reka mbabwira amakipe ashobora kuba yageze muri kimwe cya kane. Urebye nko mu itsinda A, ikipe ya Singida Black Stars yazamutse, ukongeraho ikipe ya APRFC ndetse na KMC, ukongeraho ndetse n'ikipe ya Al Ahly. Oya ni Al Hilal sorry. Ubwo ayo niyo makipe azakina kimwe cya kabiri kirangiza muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup. Abafana ba APRFC bakomeje kugenda biyongera mu gihugu cya Tanzania, ubona ko ari ikintu cyiza bakomeje kugenda bakora bashyigikira ikipe ya APRFC kugira ngo irebe niba yakomeza kubyitwaramo neza, ndetse byaba byiza yagera ku mukino wa nyuma tukazaririmba nyamukandagira epi imanuye igikombe cyayo cya mbere cya Sekafa Kagame Cup igikuye hanze mu gihugu cya Tanzania. Nuko nguko rero bimeze. Izindi update tuzajya turagenda tuzibayireza umunsi ku munsi tubakurikiranira uko bigiye bimeze hariya mu gihugu cya Tanzania, ndetse n'izindi update zigenda ziba hano mu Rwanda, dore ko shampiyona yo iragaruka mwira weekend. Nizere ko tuzaba tuhabanye neza 5-5. Reka nshimire wewe wabanye nanjye muri iki kiganiro, ndetse nshimira nawe wamaze kuba wakora subscribe nawe utarayikora kwayikora none, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5-5. Njye umva Nebo Fabrice, iyi ni The Sport Move. Ciao tuzasubira ubutaha.